Jesus sundihon so koira sinundang kadang ko tunggu Jesus na sundihon kadang ko tunggu sundihon di Jesus. Senang sabun kumadati din sanan. Tengkuro na tabar di kesabun na bayno. Tumbaya ano ko dot ang misanirakon dati tu ang sapung kono pasik. Niagal kasari di kaubasanan. Tumaya to kapatilambusa iti kaisisan to kasumambayang maya dot impunan dati samayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga kaswabon diti insan pod agayo pangusikahan dahay kumadia mantad dot kapuhangan nu gisamba timpo diti nga paingalas payahay ti pinuhobo dot pinatumbayo no kumadahay paingkani kadawhot ay tindalanan ko pasendahay do bayno nga nakasadia na het tumaguang monorimo dit berkat kantakan dot away andahay data daw do bayno timpo diti insan pod haro kasiwatan dahay ay korongaw dot panambarasan rohani kasabon do bayno may dad atarimo dahay may pagginawa dit pangukab kasari-sari dot kiginawi had sumimban isuang do kaposyen dahay may dad it kopiagali korohyano tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Iso no pohot masalah dit asaru datid awayaan nga yati no po sebagai tulun nga aubas toko dot papasala dawokon mononda sawokon papasala dawokon manumpalid papatumpalih dawokon ilo na kaubasanan toko haropi aubas nga kagumuan no pat tulun nga miagalid di sakira piad iyati ot kasala nga ay haro no pohit ay dogiat okon ko haro hitiod di ay dogiat okon ko nuno no po nga haro no pohit ay dogiat okon ko haro hitiod di yati piyahi mamonsedit ay sala idi kasalahan idi nga wokonot sosolon dati ilo na dit tulo do panambarasan dati kasobo na bayan isay sosolon no ka sakira no pod ino pahikanta kanidi nga manahak dot kauntungan kumadati nga ay iyati indohit manangano manangano okon piya ka iya haro mo ti kanta kanu miagali digi miagal ko ay sayra no pod ino pohit awayaan no di nga miagali dit osanong ko purimanan hirinan do manangano to kasumuano miagal ko isoot arasangulo na tanak sikul nakaano kaputusan dato sonong nga iyati piya nga ikamon ino pondahit pawayaan dati di nga tumpang gembira po tumpang gembira sayra no pondod ori katondit tumpang gembira nga ay hilok kampung dahay tado nilo jadi kano po kayo nga sayra do ino po ikantakan di nga ipapakitad kauntungan
Nga sayra no pundad ipopokitad miyagali dit ay untung papakitad iso o kasalahan nga isay di magakun. Irini kamon da tangolundat isay di magakundot moy tai dahil tangaralan ka. Sayrad ino pa'y kantakan di nga papakita da kasalahan. Isay manangano. Ipi ay minay tai nga magakun lobi pundad dit. Amin ay tai. Ade hom ay sa talidus ka. Tepat kaget. Ino pahit aku di kayo mo tepat ka piyari nga. Kulom haran na kumbal da kayo gi. Haran nanday tai tanganak pat hiriralan. Ay sa di magakun. Umbalo pada kod. Ngon kumati tada kay talidus silo. Ondul mati tandiragang. Haro hitiad di. Aya alumispira mo tanay. Minturug no. Sumukot tabay no ki. Jadi ganganak kada na nakod sang katay ano ngon mo ti tada kay talidus at tai. Paing kukurahot page Facebook mintalong pa ko minsakot miyagalidit alanus-lanu sida YouTube bodon dala. Aya natingkod no mati. Natingkod no mati siaran to ko oy. Paing kuro page nakasakot ki. Terpaksa naman to kalau receipt balik. Mokot sakot to Facebook. Oke kan to nakod oke no ki. Oke kan po patilamusan nati. Oke, jadi manku po patayo iloho di pejom sumuang kau kagutin ki. Anda dadan po dito ko. Ay sa akaran dahitid mimpun di pukul 12 pitanga tuong. Ilo nakanta dilad haradihot. Nuridi kasan sampingan. Mantad ko itay sa karan di kosadop. Harapom di pukul nuridi pukul 3 ko. Pukul 2 iradi. Ilo nga sumambayang na dilas si Baoy.
Oke, welcome back kadi dan Dusun Taralom. Kumado di page Dusun Ministry. Naiduan ko na kereta api di tenu ay. Lain Selcom magunaan ta katidan do nga. Nakanto alumis kapi api ramutan ta katidan do. Oke. Harohot isoot cerita dongeng. Cerita dongeng kang penting nga it otopot ki. Okon ko poin topot. Itino po sarita ti nga dan tanganak si kulet ihilad buku-buku cerita rakyat tut. Tumbayan ko kasaraw ko di lebih panda di mengingia tu har timpud-timpud irihi gunaan dat menarita. Harah kakagiati iso kinayonon dat antakan po di nga dem magadaw. Magadaw agi ginaot linaid gisombot ina po di kinayonon ni di nga aiso na di hawahigot pentimung. Aiso di inumon, aiso ponsuon di tongo suang talun ngay. Hirik kinayonon ni di harohot sanginanot bu kang kuyo harus sanginano bu dat ay lanta ko na ti bu dat mamangkamang na mamanaw. Ang diri bawang nga aya nakoring bawang iri luwagan nakoring luwagan lumabangay no di tana. Kasalot na ti bu itit putik. Kano po di putik nga haro mo ti dadi hot mayahaid iso kayo nun dat hiri na po di nga haraw pawaig ka. Manu daku kadi bu nga ina po di bu nga ako tulod. Bah, pangkurot ako na diti ka. Babag pamabu ki. Topi askar berjalan-jalan. Bu. Iri po di hoy ka. Paing kakatu ka. Maganu ko kayu. Maganu to ko kayu hom. Piamputulan do kayu. Piamputulan do kayu dot mongigitom. Hiri ako ndat tanga. Iya tidit. Hitinday putih kam hitinday bu dot ibabagat paing kokot ki. Kangami ka bah. Umbalay toko. Umbalay paing kokot di bu dahiri tanga. Tulud na di putik nga. Tokom abuli kagya. Tulud na di hamba. Isu anggot penerbangan dati kada na pangukabang kamatu di putik minumanggi bu. Wah. Saira dati numulud. Hiri no di dat okito no di hit o Taliban nga to alumis. Alumis ay ang Taliban. Alumis mo tigati pamagunan dahil sawat ta paingintong nga ay alumis takawas kapiya it sadang-sadang ni okito no isiriba. Kori ko to iso kinayonon. Korongaw na di hibu dot boros nuka. Tok asampin. Asampin lo putik ka. Mangigiti lobu. Nga nuka dibu. Kano po siyo? Iyoho imotidi sanganud idea hiti ka. Hiri na did pangukab na kadibu dot kabangot popoiloh da ditulun dot iyoho kaboro sagid kanga kaukab ni kabang katatak bodi
katataki bu anan do katilambus ingka ka na bu dat hiri-hiri na manto kan po napatay lagi ompakan lagi sarita hiri-hiri na bu dat nampakan at kaposiyon akuro tu minangukab giyak kabang ingka ka na saritay ganganak sayra na pod iswanggat kabaruntungan nga hirinad magakun to ko magakun to kod ay iyoho ka nga sayra na pod iswang nga karutumon malang kasalahan ay talangan nga iyati piapo yung sala nga ata kay magakun haran na po hit pamalapis to kod ay dagyad okon ko ilo to di kamuandat no kadi elda enro dite no di tinungkusan matugya dati rid mantadet ay kokihan koduan itadu taki dati hilataman iden dilaid sayra na po dot ay nimbulayan da kinorohingan yolo nga ay dogyad okon ko ilo tandu da tinahak no doho ka ihir po ng tandu ay dogyad okon ko ilo tulanot ka nga sakira na po nun sakira na po ikabaruntungan it iyaw tay ka iya at kapuriman to kod ihati at kakuaan idit kasanungan idi nga miagali ka daw lobu ibabag iyoho imuti di ay dio hiti ka haro hiti di manangano sakira na pod ikauntungan nga manangano to ko sakira dat ikarutumon nga papasangano to ko do suway papasos haro panasalan sosol dati kumatulon da suway ina po hit pagakun dati di nga haro timpu-timpu dot miagali di mogondos to koy mogondos nga iswang kakanta-kanta suway papakamuamu nagi dawokon papasala dawokon okay to no dati lo miagala po dit narita ditenu iadam ihawa ay dagyad okon kay tandu ka ihawa ay dagyad okon kay tulanot ka iswang nga kejadian pasal 3 miagal kago din it susui dit dang gulu-gulu ditenu di susui atopot nga sayra na pod ikauntungan nga manangano harohit kosongonuan dahiri ino po hit iyoho kadi nga popokito dot papasala isyo ditulon na minaboros dadi diri mo atau po tinaboros da ko iyoho isangan ti idea ka papasala ikadaw iswanggot kanta-kandot ay awayaan dit tulun-tulun da kinorohingan di laid nga hari pira-pira ha popokito dot ino po hit nawayaan di lodi nga papatumpali papasala dawokon haro nagiit kapuriman dot memang iyaw na nakasala tayong kuro to kayati magakun ko'y kasala kamo sayra daw mokot-sokot tanda siaran nga magisusuay po hit ipagagakon dati megal ditenu haro no hit kaborosot ay minsokot man ko di bayno ka nga haray do kayo mo borosot oso no lain ti do mokot-sokot ka hilo naging nga papakita no dat ay kanima ko papasala ako dako nga kapagalan na dati hilo naging nga papakita no itinupot ay kantakan dat iti kapurimanan dati nga haro hiit
osonong iti piramutan ka. Nga harohit, osonong hilod disyo hitid doho komoyen do kayo. Nga harohit, osonongot lain do hitid doho ka. Nga ino pa itinudim hitid dohot osonong hindi mo akon kahinad do kayo. Mo ito kanupod iso kago kapagalan nga miagal di Judas. Judas Iskariot. Isuang nga Matius. Kitab Matius doon na podam turu. Ayat ko talu gisambol limo. Mila nagidatid ay o kita hilad kitab miagal ko Lukas nga intangan to kahitid Matius 27. Ayat katalu antakan no padi nga Judas ipinapatahak di Yesus ko kito dat isiyo no padi nga nanuan da hukuman mati. Ponosol di Judas ngaya siya anu itusin ngo pagulio 30 perak kumadit imam-imam ngai iwawuyon ngai. No kaduso ako pinapatahak itit raha da tulun di anak kasala. Nga simbar pa di alam no, di urusan dahin do ka. Inano pa nga urusan no. May no di Judas patamo itu sinidi dahirid sambayangan. Saliwan siya manta dahiri minay siya gis, minay kiros. Nunudihot kakuaan di Judas at pinapotiya sila tusin. Ino po itindakan na po potiya sidi nga iso o ipopokito dat iso sosol di siri ba? Iso o sosol. Isa di sosolan no. Kamuan kuno pa diti nga ay dogyad borosan no pati adila. Dalan no titusin ka. Pasasado potiaso itusin. Gara-gara titusin nati ka. Jadi ino po ikantakan dahiri di nga ay popokito dat itusin. Kakitanan po nga itusin no patumpalihan di siyo. Okay? Tu iri potiaso no po itusin. Kamun po nga kakikitanay ngono po imbulaya nga ay dogyat okon ko ititusin ka. Potiaso na itusin. Saliwan o ngay gihis. Idua tulun na manakaw. Ipinasalip yang pay di Yesus. Isuanggat Lukas 23. Pengkukuraha dia la de pangongosol. Okay? Lukas 2 na podam talu ayat katalu na podam siam. Kana pod hiti. Sangulun na pamantadi di penjahat di nga menghujat Yesus kana po siyo. O kon nangku ko iya na po na nga Kristus. Salamata dati nanu iyahay. Nga ina po sangulo ni dihom minoboras kumadi tambalot daw. Koy nangku modosi. Nogi kumakin orahingan. Dat iya na pohom nakatori mo kod hukuman di miagal. Iya toh na pumutitim apatut na hukuman. Tu iya to na po nga katori mo balasan di kopyontok di ti kaboboyhon dato. Nga ilo na patulo nila ay minamon sa edit nunuhi pa sala. Hali piyah dat poing nugya istilah tergantung kari. Poinggis na diri kayo salip nga ay magakun. Ay siya magakun do poin sala. Gisombo ka ditambalot daw tukoy. Ay sa mati salah siya. Iyata ng potim apatut no mati posalipon ka. Ilo nagi kamoyan kudat ara timput-timput iyati piya nga
memang poin sala no boh. Poin sala na nga, pumagakon. Ay magakon dot kasala ki. Om kasap pomoboros at salamato at tinanong salamato yahay ka. Hali piya dot inupoy ay kon kantakan na hiri nga poin sala no lot sangulun ilo 2 tulon na panjahat. Kano po dito som ay patut to naman tiyata ti posalipon nga isya na padam ayda ka. Iho nga kumbalo ko itid. Kasala kono diri nga monotos koy dot moboros at ako poin sala. Tumbayan ako di ako nga iya di wagi. Haron no po hit nurid di. Magihom to kono poralan dat ihati na po poin topot. Gumuit nurid di pagagalim dati diri bo. Aran sakto mo di ngay perbincangan di ko ni habot. Umbal di tundun duwogok. Tundun duwogok no oroitan. Iti no ngay at katuhanan no oroitan. Haron na po pamalapis dati bo. Miyagalo po ko iti pangakan-ngakan. Takanon iti kumon na tulandat hari Sabat. Haron na po pamalapis dati nga ay haron nagi kantakan dat ino po pamalapis to ko di ipaguhatan dati nga popot-popot dati mempertahankan di kedudukan to ko. Manuh dad popo kita ato ko pinsala. Ya di dari mo. Nga anuan to kanad isa komitanan nilat sa ngulo na panjahat ti kapuriman patut na ti hukuman na montok dato nga isyen pangaamo ka. Iyati nga umbal-umbalan to kanad ino po alasan dati di nga ingkurian o purimanan to kan po pinsala no bo. Nga isega di magakon dat ay ala hilo no bagyalo bo. Imano no po kamanang. Kumbala ko antakan dito hapodom 3 taon ko. Hapodom 3 taon na pa nga tahun 93. 93. 93. Sala ako no pa taon no monarita oy. 93, 13 tahun. 95 PMR. 97 SPM. Jadi tahun 93. Opagat po tamo may pila sitik antakan idi. Tu iri no game dilaid. May pila sitik. Osadu ngay na gitarikot mamanaw gakod. Mantado hiti sinodu dot lebih kurang 3 kilometer lah. Ay bo osadu ko piyo bo. Harot 30 minit, 30 minit at panahon. Duwe di Tambalut. Korikot tadi iso ako yun nun. Hiri di Sandit kampung Mokotog. Kawaya kukuk si kukur. Pasiriba. Kono kahiri tanah. Haro lebih kurang 2 kaki mantan itana. Intay ko nga tukoy. Haro talu tinandat tantalu. Wah, to kom iti matudi ka. Kung kita no po yung tantalu nga, ginawa na po di nga, ansa po lang piharawon. Ako'y pinili Tambalut, tukay lang na po hindi siya nga, piduon nga. Ako pinili siya. Pauliay. Sa minggu man tadidi, ngay kago. Ngay kago diri. Ako intay nga, tok naansa mo tigya. Mumba lagid haro nagi hulu-hulot tanga hulot tanga koro.
Ko ngoyo ku diri nga, iyoh polo kabanget tumingahad makiakan. Jadi andado kumoti hirine mintalang tamaha boh. Andado andado diri numikiti molohing. Du ginaw na podi nga, ino pa molohing nga lositikon. Lositikon ni molohing, anuy tanak. Megalidi. It gina katamahawan gitu. Wah, umbal mo ti di dat rinumikati molohing. Ino pa kabungahan ni di tampinay nga ponong hiti aku. Hiti. Oh, iya tilah. Aku hiti hirumun. Jadi hiti hitanganak umbal di ay nuridi. Kasak koy molohing gari nga insan-insan pa tanganak kot kumahaliw. Wah. Lositik kok kumoti. Lanato o lositik. Pasan datay nga tok tiru mo ti di laid. Ano di bayin olah. Tiru mo ti dat. Iyalo na po. Kontok polo liyaw. Kontok polo liyaw di tanganak. Kai na po nontok kotalu. Kontok pakagwi molohing. Nga ino po yung molohing nga po nang igakod. Nga ay madi na ano. Tugakod gya. Katulod pa kasari. Tok gusaw ko yung molohing nga. Ay di nagusan. Tu. O kita na igakod dat. Ay natipu. Nga katulod pa gya. Ay di na ano. Guliyo kuy rumun nga naay napatay talo. To kom hirih na did. Ay mo ti di mihadot. O kon ka opus. Kon ka opus si tanak kasi kukur. Nuno dihat. Ay sasalon na hirih. Ila sitik. Ila sitik ka sasalon. Mo nasal ako naman ti di. Pimpututay ko ila Pimpututay ko ila sitik. Aswayan di tambalut. No kuro di na la sitik no kasi nga ako mimboras. Pimpututay ko ila sitik. Potay do ko diri it daway duri. Ngondi potado ko mamutut. Pimpututan ko pa din. Hiridihit patumpolihan dit sosol. Ila sitik. Nga atapot tapod dim. Kababaso girid diri mo. Kababaso katamahawo ngay no. Ay sanano. Tanak po tambolog nga anano. Imolahing nga anano. Pututo po di kagwi la sitik. Ino pa tindakan di mamutut ila sitik nga nuno ginawo. Iya po yung sala okon. Ila sitik. Ay dagyan okon ko iti ila sitik ka. Iyaw himandad at tapot kapiyogi. Miyagal yudas. To kominin dudas-dudas samatid antakan ni di. Patamo itusin. Ay dagyan okon ko ila tusin. Isay na ko ila. Iya di ginawo siya. Nga pinatam pagiri nga. Iya di na buri bo. Miyagal na doho. Pimputo tayo la sitik. Makuro. Ay dagyan okon ko iti la sitik ka. Tumayan ako iya ko nga iya di bo. Iso tako iti. Ay dagyan okon ko. Kaharan pa iti iya. Piya pa yung sala. Iso no po'y korahyan dati asaru tokod onuon do kapagalan nga miyagal di Petrus. Isuang dat Matius 2:6 ayat 6:7 giso maturo 6:5 paingkukuran ang kuanawayaan di Petrus yaw. Kano pa di Jesus apako tingkuku kemanuk intalo ko ng monggolim doho ka. Tapot kapiyo dat sairad rumika ti Petrus sa hirid pitimungan da tulun. Uhotan da tulun ay miya galit. Akon ko iyo ko ngahi kari ka muhat ti Petrus. Ay nudi na borasan ako ikatuto nila tulun nila ka. Ako kay lolo ka.
Eh, ya ko ngai iri boh. Kon ko ya ko ngai kari ka. Aku ko ilolo ka. Hiri na di paning kuku kadi manuk. Korongou na pa di pituro sa manuk maning kuku saliwan na di siya di. Mini hadis siya. Aku kuro madari kasir. Ay dogyad akon ko ilo manuk maning kukuk. Ay dogyad akon ko ilo manuk maning kukuk ka. Saira no pod hari ginawah to ko det papasala daw kon. Hara no po hit kekecewaan dati, katagadan dati. Haro no di pasalaon dati. Mamanaw to ko no po. Tumias po itawaya. Tumias pa awayaan gi. Manuk gumiyak gumiyak pa sangayok kayok pod awayaan tumugod. Sakira painggit ka dangol hilakoman agatakan o tibas ngay ni tawayaan gi. Tasu ampadon nga samilanga ko tasu. Tingaw sa migarab pumatud awayaan. Iya di na rin sa iradat ina pa'y kantakan nga akon ko ikabaruntungan dati. Nga ilo nakasariit kapagalan dati miagal da di piturus. Sa irat kapuriman kada nadad ay ilo giya manuk maning ko. Kada nad i manuk ko pasalawon dati maning kukuk. Kada nad potiasa na tusin. Kada na pututon na lasitik. Kada nad miagali adam bihawa ay dagyad okon ko. Nga ako na po dati memang nakasala. Tarimon na po bagi. Tamon na po tinggin butot ana pasi. Hari na kumbal orang ako tidahad. Mo ni Tata Sinso. Adi apasi patamo dilo bawang. Patamo dilo bawang panganakan. Saira na po painsala to ko nga ina po dahit apatut to hiri nga okon ko harhot ay sosol dati. Nga okunon dati do iyati na painsala. Saira na po ato ko di magakon nga ay so ni ko siribawon da ginawa to ko dahiri. Ano po asiriba ginawa no? Kono kotori mo. Nununuhot toguran pendapat to kon to kono kotori mo dahiri. To kono pondo kotori mo nga gumo no po hit ay patumpolihan dati. Ay dogyad okon ko ilo tandu ka. Mikaruhang nunu alasan kasari. Ay dogyad okon ko iya. Haro no po hi pamalapis dati dat it mempertahankan dat iyati no po nga pentopot. Hali piad pensala. Miagal ko ilo pia buros kinurahingan bo. Nga haro no po kasari it. Pinsingumbalan dati popoilot iyati no po nga pentopot. Miagal ko isa kapagalan dati tulandat. Hari Sabat. Kasala no bugari kalanggar bo. Nga haro pa kasari it. Nga man pod untuk pelayanan lah. Hari itu ya digi. Man pod untuk pelayanan ka. Nga painsala imad atopot. Yadi kari. Sekira right ketakan nun. It amu akan. Nga ayah. Mingkayai pom kokito kuno gi oy. Mingkayai pom kokito kuno gila taragang-ragang ka. Itu adit ay no kita di minangakan no gi nga kai pom kokito no gini dahara aragang-ragang hiri mangkuk ki. Mai no madi. Ayah. Kuren pa di lodi.
Harano po hit iralan dati dot magihumbot popot-tapot tat ihati na po nga po yung tapot. Ako nanta ko na pod ihati na po ti nga pansala no kaduso nga kada imanda kagod ay popobuhat ta kadit apin tapot asaro no po kagod ano natulon nga iyalah orang tidak sempurna ka. Hiri kago iri nga iso iot onuon datid ay pamalapis da popot-tapot ti dati ketidaksempurnaan ot anuan dati dot alasan. Inilah bay ni orang tidak sempurna kah. Milo himad atopot kapiah hali piah dot ay iati no poti nga mantadit kolomokon korohian dati hiri no hit momonsay datid aratu toko nga inapadahi man toko umbalan toko no dagyahi di piturus kasala na pom kasala no bo sekirad iswang pikaruhangan haron day kantakan nunu kakuaan dat anaruhi pigagalan dahiri haron no pagit pamalapis umbal pagid kasala ko diri aya barasay ka di karuhang no nga iya kan mano pa tiya di ani ba mo tiri tiya di barasay kad uy paingka iya bakan kanuno pa di nga hiri-hiri na ri nga umbalo pagid tidak ba itu tapi kan haron painga ka bah numaro na ri kano po gisombo asadapan gisombo suab apay lanom asalasay nga umbalan no pagid aya nasilapan lodihoy ipiyay nasilapan lodihoy ka nga minalahid iwalon nga umbal pagid aya nasalaan kuno lodi kanuno po ampakan na nga kadain dat magidu tumomo did na painsala akunan dad naka maganon to kad isa aya to pangalimpumpus iti iswang nga kitab Amsal alu ayat ka-6 miagaliloho did naka-post na lat PA Amsal akunan naisiyad iswanggat nununo pohot no po nga papatulid daralan no nununang kugya kamoyan nilat akuilah Tuhan doho na pod katumbayaan nga sera na pod akunan to ka kinurahingan na pahi borosisyo panuhuan susunod nga tanudan dati akunan kanuno pod di nga ay bersatuju katumbayaan tumanod ko no sera na pod ay akunan dati o kinurahingan akunan dati lo boros-boros daw susunod daw nga atumbayaan to ko dot inapondi ralan dati nga paintulid aga ti mo tilitang Pinay nga ikalansanan dat ay monotos to ko no ay so no komondot akon kamonotos panatasan to ko kay puji Tuhan tu naik na ti pelajaran no minsakot na di lahadid page puro yan pod minsakot isa di pasalawon dati line do ko line ko
Oh, hitid doho tao sa nangitid at tapat kapiya soro ko itid hitik kinainan pukul 6 magyadi. Pukul 6 tumingkod ko na di ka. Jadi santabit ay kalomokan dati atumbayaan tokod haron na poho dati tid pasimbaron sayrad harakan takanda awayan dati nga umbalan tokon no dot tumano dilat pagangatan da I will go do kaswabon da bay no. Santab na po dit ralan pagindalanon na kuposin dati nga ako nun to kakinarahingan moy dat atibus dati tindalanon dati. Magisusuay atau purimana Toririmo kosindura Kadagotong haroisondiho Harosondiho No gitambalo Yesus kasasari korongon Ay soko ira sinano kadagotong Yesus no sondiho. Ano misis ato kad isong sambayang? Kinarahingan isong kradyang sorga kung sikaw dot kaswabon diti insan pod nakawaya ihad iso kagu panamarasan di alumis hinggo dot magangat dahay da magakun dia magakun di boros-boros nu tu iri na dahi mangahak dahay dot ay kaindalan di kaposian di kapiantok na karohyan no. Hara nagi kantakan timpu-timpu dot ay kasait dihay mantad di karohyan panumpali di pamagunan nga iswang gat kabordosaan idi ako nun dahay may dah dot haradati ro do kasiribon do ginawd itisam tisa dahay monorimo hay magaku ni hadi susunod dit kanu mga hak dahay dot potilambusot asamok gumirot gumuli kumadia kung siko Tuhan tu tada dubay no nga ahak kanu nagyahay gisambot itilang lang dahay tindalanon dahay nga patilambus dad o samok kasari kumadia kung sadu nagyahay mantadet pagumbalan dorogon. Ampunan do sa dahay Tuhan, tinasambayang dahay isong Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati, adi sa nang piramutan, ay dagyad akon kay latangus kay. Ay dagyad akon kay larasam. Hara no pohot. Dati tipawayaan. Hinako po, kapiruba ko do suwabon na suwab.